Inkhuni phela leti. Angawubasa. Ngabe ati inkhuni zababethe nalamadolobheni. Ngabona nalaba bavele nje balahle la ngabatshela ukuthi baboshisa la. Bangigcolisela ngidawuqosha inja mina. Ndawuqosha inja. Ngoba babuye bathele nemanti lana awubuke nje amaphepha la ngaka. Nangekho vele batendela. Ufuna ngilime kungekudzala la. Ngoba lenza le ekusengumbila. Jesu. 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 Qinile phela. Kodwa nalethi imvula. Ndawo lemangitsinjela ngoba phela nale mvula side vele. Lagcina nini kuna phela? Laze yagcina nalokuna la khona ngifuna kuncenga. Aha kona kulima ngidawulima. Namaltawuna ngenkani. Funa ngicashele abafana laba maphara kuqhungindela la. Ususe lonke lelikhulu. Seyini? Makhi. Hey ninjani makhelwane wami? Kushisa nje kuphela makhelane. Adawayizawu kukhala kusithi kahle Christmas ngembuzi. Hey lokusewushe makhelwane sibona lona nje naleli khokha bobhabu lemali. Umkhovu. Hey makhelwane bengikufuna sola ngikuboni. Makhelwane. Phela bengekho ngibuya le emakhaya lena bekunemsebenzi lekhaya makhelwane. Phathi sengibuyile. Sonzela makhuto ngicocela kahle la ngoba zangifuna ukuthi size simemeda ata zathi siyabampimba. Yemakhelwane. Timpo lebetendeka. Kuphi la kami? Noma ukhuluma ngalokunye makhelwane. Ngikhulumela la kakho mina emakhelwane. Ufuna ukuthini manje makhelwane? Emakhelwane awutshele mina utayithini nje le bhili yemandi ngoba wothi utabumkhanza kuhleli la wena. Phela ungasho ungakhanzile vele emanti. Kwendekeni makhelwane kuyanenza bakufika bawathi abavala noma bakiphuli bathathe emanti badronsa imali bayakhe ama-swimming pool ngalamandama. Yemakhelwane. Lana kwentiwe ama-baby shower. Uyambona la ngenifambatana nangalohlala lapha emkhathini lo. Ngiyambona kodwa langacethi. Hey, yemakhelwane. Bekendeke i-baby shower la bekuciphe imandi khona. Utakubulala wothi utabumkhanza kuhleli la makhelwane. Phela ngikhanza ibhili ngiyakubuta ukuthi kwendekeni ngoba phela nale nyanga lephelile ngibhadele manje. Makhelwane bekwentiwa bo baby shower. Abanga eneyelo bahleti kwazi ukuthi kube bekunemsindo phela nageze ngikhanza sophelile bekuvulele iredo banganje nomsindo. Makhelwane bekunkhisimusi. Makhelwane yathi usitile wangitshela nyalo kufuna ngibabhalele inotes nga-1 by 1 ngicalela kuloko eliphara lokhu ngilandzele kuloko mfana kunebantwana kuloko ntombatana kunebantwana abayi-13 naye lokhu nini ngimtshela ukuthi ngifuna abantwana babe at least ahlale nalo 2 bantwana babuya bonke labantwana bangigcolisela libonza kudlala la baleni kubhizi nje. Emakhelwane mina ndakutshela kube bengimi ngabe bayahamba ngiyalo. Mina ngibhadala imandi bona bente ama-baby shower abangibhadalisi phela nakufuna babhadale nalo uyacomplain asikhathi bantwana banganani phela bonke nje nginebhadi mina vele esithande sami sinebantwana nje. Emakhelwane nginjesu ngithanza abantwana mina bangilethela abantwana kube bongimi nje emakhelwane awufuni nje kukuyenza. Yabona nakuya lokulapha emkhathini nakuya lokulapha emkhathini lapha lokho kucela tota ngiyakubona ngiko labekubhizi ngalamandi phela nguye lo mnikati wale baby shower ngithi. Hayi yathi makhelwane ungisitile nyalo nje ngizoqala khona ngifuna ngibabhalele inotes 1 by 1 bonke ngifuna ngiyawakhuphula la mani futhi gratis maybe kungahamba le group lenzala kusale la abasha ngoba vele abasadzinge abafuni
bakhomplena kufuna babhadale bacela ukubhadala bomhlaka bo-5 i-deadline yakhaya imhlaka 3. Asengikuyekele makhelwane wena ngathi udlala ngami. Wathi na uhamba wena wamtshela sisi lapha emkhathini ukuthi ungumastandi. Bekangeke nje so. Makhelwane nathi ungisitile. Bekangeke. Nyalo nje ngiyakhona ngibhala inote 1 by 1. Ndocala ngaloko eliphara lokho lokungafuni ukugeza ke kona. Kungigcwesela endlu yami ngilandzele ngalo makhelwane ungisitile. Ngihambe makhelwane. Ngiyabonga makhelwane ngingayisolva kufuna nje ngihambe ngobabhalele ama-notes bonke ngidile nabo. Awungeke ngidlalwe bantu mina.